Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Galatas libropa hatun yuyay. Shinakashpapish mandashkapi imaza nikuskata rurashkamantaka. Dios kapita mana ima huchachina y llaqta ruraj kashkatamari rikunchi. Jesucristo takrikllapimari pitapish ima huchachina y llaqta ruraj kashka. Mandashkapi imaza nikuskata rurashkamantaka. Mana ima huchachina y llaqta ruraj kakpimari. Ñukanchiktapish ima huchachina y llaqta rurachunka. Jesucristo takrirkanchik. Mandashkapi imaza nikuskata rurashkamantaka. Pi mana ima huchachina y llaqta rurashka kaytukunchu. Galatas 2:6. Wakinpi yuyashkankichu shuk huchapi watashka shina kashkata. Mana kashpaka ima rurikunamanta mana kachariri tukuskata. Wakinpika tapurishkankichu ya Diosta. Kay huchawan ñuka makanakushpa katikukpipish. Dioska ñukata huyawanchu. Mana kikinlla sapalla kankichu. Apóstol Pablo Galacia llaqtapi kawsaq tantanakushka kriykunaman kay cartata kishkashpaka yuyachinmi paykunaman ñukanchikmanpish mana ya Dios alli nishka kanata ñukanchik mishay tukunchikchu. Ashtawanpish kishpichik Jesucristumantaka ñami chayta kacharinchik paktashkanchik. Apu Jesucristumi tukuyta rurarka ya Diospaq ñawpaqpi chaskishkakuna kankapaq. Ya Dioswanka ñukanchikka shuk apanakuytami charinakanchik. Chayka mana kanchu ñukanchik alli obraskunata rushkamanta mana kashpaka alli yuykunata munikunata charishkamanta. Ashtawanpish kayka paypaq mana huypaqtapish kuyashkallamantami. Kayka apu Jesuswan shuk apanakuymi. Mana kanchu runakuna mandashka kaychay ruraykunata paktachina. Ashtawanpish Jesucristota katinami kan. Mana ñukanchik kikin fuerzawanchu huchata millaytaka mishaytukunchik. Ashtawanpish Cristo Jesuswan chay apanakuyta charishpallami ñukanchikka huchataka mishaytukunchik. Ñukanchik kikin fuerza yuyillawanka huchataka mana mishaytukushunchu. Ashtawanpish Cristo Jesusmi ñukanchikmanka chay fuerzata kun paywan chay apanakuyta charikpi. Paywan ñukanchik chay apanakuyta charishkami poderta kunga huchata mishankapaqka. Chika Jesucristoka tukuy ñukanchik huchamantami kacharichin. Huchayllak Espíritu Santomi ñukanchiktaka musukyachin shuktiyachin shuktikkunaman huyayta rikuchiy tukunkapaq. Galacia llaqtapi tantanakushka kriykunapaq chawpipika pandata yachachikkunami yaykushka karka. Ashtawantikka ñukanchikka krishpalla ya Diospaq ñawpaqpika ima huchachinata mana charishka hawa. Ashtawanka chay judaizantes nishkakunami nikurkakuna ñukanchik ya Diospaq ñawpaqpi imapi mana pandarik kankapaqka judiokunapaq imalla mandashkakunata paktachina kashkata Cristopi kriykkuna kashka hawapish. Shinapish Apóstol Pablo karikuchinmi ñukanchikka krishpallami ima huchachinata mana charinchik ya Diospaq ñawpaqpika. Cristo Jesús imata rurashkata krishpalla. Hintikunaka ya Diospaq ñawpaqpika ima huchachita mana charinchikchu Cristo Jesúspi krishpalla. Mana ima obraskunata rurashkamanta. Kay alli willayta kutin yuyachinkapaqmi Apóstol Pabloka kishkana karka kay cartataka. Rimashpa kunashpa yuyachishpa ama sakichun chay alli willi evangelio chaskishkataka. Yuyachinmi ashtawantikka Cristo Jesusta mandaqpish kishpichikpish kachun saskishkakunaka Diospaq ñawpaqpika ima huchachinata mana charishkata. Paykunaka huchapi watashka shina kawsakunmantaka ña kacharichishkakuna kashkata. Chayta amatik kungarichunmi Apóstol Pabloka kay Galatas librotaka kishkashpakachan. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.